Dobro došli u srpsku istoriju. Danas ćemo pričati o pokrštavanju Srba. U vreme kada je Srbija ležala pod teškim oblacima političkih i duhovnih promjena, jedan narod se nalazio na raskršću. Zemlja koja je još uvijek čuvala stare običaje, svoje bogove i tradicije, sada je morala da se odluči. Ovo je bila Srbija u drugoj polovini 9. veka, zemlja u kojoj su se sudarali svetovi. U ovom okruženju vladarska porodica nije mogla da izbjegne težak izbor koji će promeniti tok cele nacije i njene istorije. Prvi deo, pokrštavanje Paganije. Mutimir je vladao, a njegovi naslednici bili su svedoci velike istorije koja je tek trebala da se upiše. Srbi su, do tada, bili narod koji je sledio svoju staru veru, dok su istovremeno bili pod pritiskom moćne Vizantije koja je sve više zahtevala da se predaju novoj veri. Prvi nagoveštaji došli su iz Paganije, kada je njihov predstavnika za vreme boravka u Veneciji primio hrišćanstvo, naravno na zahtev domaćina. Narod nije bio zainteresovan, tako da je taj pokušaj propao. Jer pokrštavanje nije bilo samo duhovno pitanje, već i politički potez koji će uskoro promeniti sudbinu celog naroda. Drugi deo, Ćirilo i Metodije. U Solunu su se pripremali ljudi koji su bili ključni za sve što će se dogoditi u Srbiji. U proleće 863. godine, sa prevedenim verskim knjigama na staroslovenski, krenuli su na sever, u Veliku Moravsku, da pokrste tamošnje Slovene. Njihova misija nije bila samo duhovna, već i politička, jer je Vizantija shvatila da će kroz hrišćanstvo zadržati kontrolu nad ovim prostorima. Treći deo, sporazum sa Vasilijem I. Nakon što su Bugari pod pritiskom Vizantije primili hrišćanstvo, vizantijska flota došla je do Dalmacije i tada je bilo jasno da Srbija ne može da se opire. Car Vasilije I poslao je svoje poslanike, koji su srpskim knezovima ponudili ne samo pokrštavanje, već i priznanje vizantijske vlasti, a ispod površine političkog sporazuma ležala je i velika duhovna promjena koja će obeležiti istoriju. Ubrzo su svi znaci pokazivali da će Srbija biti hrišćanizovana. Arhijepiskop Metodije, koji je sa svojim saborcima uneo novi duh u srpske zemlje, bio je ključna figura u ovom procesu. Srpski knezovi su pozvali svoje podanike, bogate i siromašne, da se okupe na obali reke. Tamo, u hladnoj vodi, bili su obavezni da prime novu veru. Za one koji su odbili, posljedice su bile jasne. Ostali su na strani starih bogova, ali su postali neprijatelji svojih vladara. Tako je, oko 868. godine, srpski narod primio hrišćanstvo. Pokrštavanje je bilo ne samo duhovni čin, već i simbol vlasti koju su Vizantici uspostavili u ovim zemljama. Ubrzo nakon toga, u Rasu je izgrađena crkva Svetog apostola Petra, koja će postati jedan od najznačajnijih hrišćanskih simbola u Srbiji. Četvrti deo, Novi svet. Između 867. i 873. godine, srpska vladarska porodica i narod su bili potpuno pokršteni. S obzirom na sve što se dogodilo, Srbija više nije bila ona ista zemlja. Stare vera i tradicija su postepeno nestajale, a nova vera, koja je došla sa istoka, bila je sada u potpunosti utemeljena. U srcu ovih promjena stajao je veliki izbor. Pokrštavanje nije bilo samo o duhovnoj transformaciji, već i o opredeljivanju za novi politički i društveni poredak koji će u budućnosti oblikovati Srbiju. Hvala vam što ste gledali, lajkujte video, pretplatite se na kanal i slobodno ostavite komentar, veoma će mi značiti. Vidimo se u sljedećem videu, ćao.